Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahel State People's Democratic Party Hakashi Pautarik unai wieng arhajar arpaway kalapan ko buram ikirang ba nong yalam bat kinong yakun ban penyo ya kajela Meghalaya kapapura hakabaki ni kinong yakun kilalen na de da kabasyakem bat syak set patong daki benai hakipor kibayakhi banyo ya kajela kapapura. Kahel State People's Democratic Party Hakashi Pautarik unai wieng arhajar arpaway kalapan ko buram ikirang ba nong yalam bat ikinong yakun ban penyo ya kajela Meghalaya kapapura hakabaki ni kinong yakun kilalen na di dakbasyakem bat set patok daki benai hakipor baki yakhi ban penyo ya kajela kapapura. Kani kajing pen kuburam kalong ru kajing rakhi ya kajing dap san paulai snem jong kaseng HSPDP bat haswa ban penlong ya kate kajing alang lap pediang buram shwa ya barok kirang ba kibalawan ban syak pen kuburam ha kate kasngi hakani kajing alang ubak ke pipang yang presiden kaseng ulalong ukongsan hakajing yadon lang ubak samlin malngiang ubadai unong mikmat kasoyong constituency kum usembut kongsan ba renikton leng dok tongkhar ba sherbor maulong MDC bat ru kiwe kibadai kinong kitkam jong kaseng haba ai jingkren hakatai kajing alang ubak renikton ubalong ru udakhat jong ka high level committee jong kajing rakhi ya kajing dap san posnem kajela ulaong baun sa persyang ban wanra bat terwa ban yakren bat kasorkar ban itu no bat pen kuburam yakini kinong yakhun na kabanta kajat ben riu. Thapti benrew bekerpang da kini kiramba kibaye jongi kibayalam ya kam ke parti syakmat Luke itu, itu adalah facilitation program. Ya pengen sabti bagan dao ni uga parti juga satu lagi Islam. Sejisi dia sabti please ya dah please kan. Mo, aku sibuk Kureshibon sejisi dia gini sabla bayi kijonga. Lagi sabti lembaga minister program. Michael, ini mga paklaman kli lapidai yang volunteers. Tementai beri sendon dada uniform sumpawan don hari sabti bukan awal way office benar safety henry baru ngayi hari bertai mobile ngadi way nungile estate ulang krar baju ujayau mau paru baru kyo ngidi kirang pa nungile estate Mana jumpa berkemumpai, dia histe, repicen dia kacau namaste. Siapa yang mama hamdi batar, hakakon pren kapaningkong pagawan ka Indira Gandhi hamni hamakalaya. Namarung lai hajar lut ilaya sayu kiri orang pa. Ha nasional torbar ho mukha. Hipediang ni yang kini kerja kerbat kerja thok kerja ni, Indira kong nganum pediang ngan sara cua hak kabinet ada si, kerja kong Indira, nangka wong hipediang dah hipediang, ubi bilik doh cakap por ulayan. Pan patay yung mga hoping
Umahu piusim na kasupi wong. Mencur na mencur. S. Kiruel Mauli. Pak Robin Marwin. Pak Trining Kandang Rem Somalong Malaman Kre. Champion dari Bon Kipahi Semro Kibadat Hagane Jaga Somawan Lupa Syakmat yang syamtu Pak Prince Mauli Somalong Malaman Kre. Pak Prince Mauli Pak Dinos Pinglindo Pak Osper Linggo Long Malaman Kre Wan Somawan Lupa Syakmat Pak Dulik Walang Katway terik ars nem nyopeu bat la pelak yang haka cipeu terik april yang nem nyopeu tang san pu nyusni ndang ile ha hapo pacok hako hati kalong kumbaslet hapo yin kaju dona kipalong dia ai individual kijing pambu tidak ai tidak ai jimbam ya kijimbam we utin pawa sitin kakilan nama kon jahanta kamut ba apor dija kelanda makon yang uti sabab ilenta bat hadin nantaru ndang ilarong mangi ako pacok kidon kidon ini naka kidon kilusai tang supaya mengihapo patok kilusai kisaliu pelai ini kiong hanang ile kendul cipara kiong kita jena marata ni ki bombam yotamakon ni aino iki musuh kita te kini ki musuh apor pangimi nako hati marawe tutupia dasni tiap pentai. Ni don life pan rimut kencobat na boy tersat baru ni don life pan rimut te ha cilong set nri pengut nri benai astak. Te plosken life pan rimut bat nri pengut ha kibaca set nri benai te labun. Na kini kibalayap kilapoi nyopomut. Na kini kilai span remut. Kibayap lapoi nyopomut nang tasa keng ngopikan no kibadangin. Ngayo jing kini naman ngalayo to ipimneba isatlum miting sisen kibnai. Kalau aman lagi senong dan lalu miting dia kelikinya senong nyopi kini kikakum kalis la mano balayap mano dangin kalis jongi kani nilai kupiro haka kani ka parti bakila penrumah supinir kani ten reada mano ki badang kwa ya kani kalis sneu ba photostat yang ngan ai ban photostat lada pikwa ban bujing kan maulen ngan ai je Baki nong yelam kidai bi bare W3 Jirapsang bakila yorung shapo ka galeri jong ka assembly hagan kapo bakila break ya ka pamphlets hakmat jong kita ki emale baro baki ong ya ka dikakentin no legislation without representation kabamut ba umdan kano kaay kabalaban sim hari kapo lem kinong hikmat sing rilum na preng joni nangta banriyo arko kenda
kenai bakra hakan dais pa ndur kopra dan ribu ki volunteer kila syakem bat kila dawa bakilai dawa bat player syuki ya ubah jijiswel MP bat kila kemlang ru ya kini kikan thai semua kini kikan thai ki disilbar karpomot bitel dis dotadam kilobina lendo wheel sokar petis warjri na national kasi dorbar hall kikan thai namar kata kila don ka benta ka rawa ban ai yang seniang benhai na ka benta ngin yo ya ka jela ka pura yo ya ka stier kum ne kum makalong delen ba jong pi ngadai ban saleu we pi kum ki rangba nam ta ka ri ban jet ban riu ngi yo ya ka jela ka pura je kum ta ngamla ban kren pala nama ngasno la kren ngai ni jing yo stier ngalong tang khana ban tiep ka kambang na pi ki riu rangba ko le ram sakman Tengah semua manon, baka parti HSPDP, nadu Presiden Peningkong, founder Presiden Jongi, ile mai hopping store, ibalaya lam ni kene parti, bat hado mentar, kane ka parti ka kenjo san pulai Islam, tempat songtai ban sakri yang kuat pak. Namar balai, namar ka ton ni ka nongrim ka baskem, halo jongka. Om kum kiwai ke parti kisen tang nagaraw jingi per jimbot ban parkha political party bakwa nong yamam hare kene ka parti jongi la sandur dakat jingi ki bakum no bat pen yo yaka hok jongi kinong mekhalaya yo ba ni sak telat no haki por jongki tu ki riu tho leng ba ka tien ka thule ba ka jinget ki jongi Ikuat menyai, bah kaji perkrau, kaji perdan kurang je pi, kandon naduk na ye, haduk haka parti, bat hakisnong kita, bat kantame haka ri, bat kajai penreu. Parlame, nak kuat menong napi, bakar hukum perkat jangka parti HSPDP, haka jingelam jauh bak kepi yang mentah, ngiladon kiru hukum perkat tiba thamai. Kata-kata kalau kau perkat kau thamai, berkata kalau bangilah perkat kumne. Bahkan bayar dia ke isu jo kejat benreu, hakabam baru si kata ni keduk bet berong ke isu jo ke HSPDP. Namar ni perkat, tang nak kata kau political gain, nak kata kejian orang politik jo ni. Hendai kalau kau perkat kau thamai jo ni mentang ni orang em. Isu jo ke parti HSPDP kini isu jo ke jahat penriu ko kilopai. Nyembuat berkeduk berong berkini tangki isu jo ke HSPDP. Ka isu boda, kajik jo ke boda. Haka baka parti kalau yang keren nak kapor sikapor. Nak kuat berong ngepi. Bana ke parti haka jigelam jo ke pireng ni ong ba. Kani ai kandai ke isu jo ke jahat penriu. Om dei tangka parti HSPDP kabang yo ngau ya kajik sitom. Jom kaji pemelaku penbaik pun usam. Hendak ai kejat penreu kan yo ngau ya kena kecing. Tiba apa? Ki isu jom kaji try baik, jom kaji try hok. Hak kam sorkar, hak kaji long yalam. Ki badai hok baka jat penreu kan dawa bakal slow kam. Om dei tangka parti HSPDP kabadan kam. Baru be hak bede berpikir volunteers. Ngakua bang yang kena kawai kerja sisa. Bahkan bangan perkat ya pi kita kan power san perut kita lagi bangun mentah. Kalau kabarin ya pi ladani kedok kan kena keburong jom pi. Bangin om hidai tangki volunteers jom ke HSPDP ngasno kalau kabarin ya pi. Ladani om hidai tangki volunteers jom ke HSPDP ngasno bila pendiri jubar ya pi. HSPDP beliau ika full-fledged state kalong na yan kami syonga usi organizer jungi kum iba samlin malgia ilai na singten kum tu kami syaiba pat kabangamla syong ban klet
kebayi labu ika kentit bakat norim bakat SPP kaliale bat mapi beliau pun lesegi melong ki MLA ki bisi gumbal dalam mantar dai mapi i volunteers week i wa berkelaya ka political wing dan ka political party ibare ni kaso komen sibun hamu ban keren dia katai file kuno na kaliak jopi u minister ira dem keren sa bayang ni kam kibra har sarkar tengah seraya dengan keren ye shuru kalau yang lu pilih ke pada iban dan kam nai jinrai ka benta ka basa na shukwa banbu ya ke jingkeli ka bakham they go away ki media person ngalau iki bagi non ke program anda kasih ban facilitate ya ki volunteers ki jogi ki bele ya ka full fledged state way lagi non thok ko bor nam wa banai ke hen nahi o balai ba felicitate ya ki namar ba ki bring jogi ki la shaset patok dan ki baset san news ki dan ki baset arbanai dan ki baset adu Nru banai ko di mana? Dia geli dumne ke na. Kira le an ayuko. Sama habis tak geli. Ngasai ko ba media kin fokus de de. Kira le an kumno ko lane kumno gile an kada tu ba ki pri chopi ki don ko pato. Dane ke fokus ni ko ba ye facilitate kita kasi. Dari ka software bagi nongren sak mak kila trade ya kata. Kapumot bagi jingkeli kapal lingko daya kamar bandu hane kalam. Hato ya di volunteers jogi life partner. Rengka bagi organizer ki jogi ki bada ki hajar. Kiba way lagi nong thokor. Ba pona mo bade ko khot to ke SPP ba milchwa ba LG Sulai. Former CEF jogi. Wong gumni. Na supa ban ko ya gani ga jing tho ka ba ma phi phela ya te ba dum ki volunteers nai nong tho ong kum ne ka wai ne kisni ki ba khautam ha ga jingile hill state ka dai ya arterik April ka na spa nyobo namar ga dai ka si bala penyong ngai ya ki arliang surop jong ka lenti ya jong ka prime minister ban brom Kabalwan here also Nagajaka here helicopter operational Shah Rice Bhavan Nanta Shah garrison ground Shillong Ban kren ya ka jingelang pai ba kabaya snow bat ka jingpali inauguration ya ka Meghalaya atau di bai ichungi program kasi kalong ka burom ya ka ri ba ka jai riu bat ka dei ngaman bu munta ka sini hakmat chong ka ri ba ka jai riu Dago buram akmat besorka minister beromjing MLA ini pada beri advance. Toge thafti 16 party party laram sna bila pendem ya kejingwa cuma party. Bati ba renik kum MLA suha in thafti kerpang anta jongki bagi nur berpresent ya ini the movement jogi for the full fledged state baka government maybe can take cognizance ni can recognize. Shaimo kan itu dan dengan saling dia, toh kena ada sakti kerbang bagi MLA itu. UMDC jungi sulung punton galak bagi itu dari in all UMDC Roman Princess Stage for this council. Either we win or we lose. Accept or not accept. I am so happy. I am a happy man today. Bayar itu kejing songje jopi riu benar, live benar, sanbusan ski. Mental ski, swaban rakhe agar poetic to January, ya kas tindak sambusan ka state. Let my beloved state of Meghalaya today itself, recognize the country. I baga jet penri jongi, I baga state Meghalaya ka jongi. Kamnai bang isibu plebi je ka dur ju kira lam jongi. Nginom la I facilitate kumni yakpi, lagi bang ka tauba, ya ka ri baga jet.